Ekipa Bok, evo nas na prvom poleo kulinarskom dvoboju u suradnji sa Kotanijem i led razbijaju dvije simpatične i gurmanski, kulinarski, vrlo raspoložene sestre Petra i Iva. Bok Petra, Bok. Ja sam Mario. Iva, drago mi je. Dobrodošle. Petra i Iva su autorice Instagram profila Foodie and Fiti, sam dobro rekao? Tako je. Evo, koja će mi reći nekoliko riječi o samom tom Instagram profilu. Otkud ideja, ko je dao naziv i čime se bavi, odnosno što objavljujete na tom vašem profilu? Evo mogu ja za početak. Ideja je nastala, prvotna ideja je bila moja. U slobodno vrijeme sam često kuhala i tako sam predložila Ivi da ću otvoriti Instagram profil. Na što je Iva kao liječnica rekla da bi mogla uskočiti jer je puno... Liječnica, to je Da. Aha, dobro. Puno je krivih informacija na internetu, znamo svi, o prehrani, o treningu, tako da je Iva tu uskočila. Ivin naziv je Foodie and Fiti, pa će ona ukratko o tome. Pa ne znam uopće kako je došlo do naziva, nekako je spontano došao. Pretpostavljamo prema nazivu da se bavite unutra sa građevinskim, čime se bavite? Dobro, zapravo gradimo tijela. Bavimo se prehranom u nekom zdravom vidu, znači da nisu to neki fast foodovi, neke teške stvari za jest, ali da je nešto pristupačno, jeftino, brzo gotovo, da nema nekih velikih komplikacija, nekih skupih egzotičnih sastojaka, to su uglavnom stvari koje ljudi imaju u frižideru i uglavnom mogu to skuhati i uz to znači tu i tamo znamo objaviti neki trening, neki savjet o treningu. Ja znam često neke teme iz područja zdravlja, medicine. A koja ti je specijalnost u medicini? Nisam još specijalizirala, trenutno sam, znači završila sam studij u Zagrebu i odradila sam pripravnički staž. Ja vam želim, ko zna, možda Foodie and Fiti postane broj 1 blog ili profil koji će vam omogućiti lijepo da živite od toga. Evo, mi smo danas da bi vi ovdje da bi odmjerili snage u vašim kulinarskim vještinama. Rekao bi ovako na prvu, s obzirom da je Petra kao više kuhala, ili kao više kuhala je. Tako se priča. Ali nećemo se odmah početi svađati. Evo samo riječ dvije o samom konceptu natjecanja. Imamo 3 recepta, odnosno predjelo, glavno jelo i desert. Recepti su identični, dakle identični su sastojci, identični su nazivi jela, ali vaš zadatak je zapravo sa različitim začinima ili količinom ili omjerom začina, možda vrstom sjeckanja i nekom svojom osobnošću doprinesete da to jelo ipak bude nekako različito. Dakle, zadatak je sljedeći. Sat vremena imate da napravite ova 3 jela. Dobro. Ja ću dati znak, krenut ćete, ja ću pomagat onoj kojoj pomoć bude više trebala. I to ima pitanja? Sve jasno, za sad. Nema pitanja. Dobro, evo 3, 4, sada, ajmo. Znači, krećete šta sa glavnim jelom? Tako je. A čekaj, to ima neki razlog zašto s glavnim jelom, zato što je možda nekomplicirano. Pa najduže priprema, tako je. Pa onda ćemo. Dobro. Evo, ja sam cure otvoren, dakle Petra i Iva. Ja sam otvoren da vam pomognem. Evo ću sjeckat mrkvicu. Hoću, kak želiš reci mi? Na neke Žilijen. kolutiće, ajmo reći. Neke kolutiće. Znaš kako ja znam? Znaš zašto znam da moja jela sva ispade dobro? Zato što od sjeckanja, odabira radim to s ljubavlju, a to si ti rekla, to je glavni sastojak. Sjeckanje ti je najbitnije. Hoćemo se složiti? Znači kad ti se ne da kuhat, znaš da će ispast loše. Pa da, i to se osjeti. Znaš šta, osjeti se u restoranima kad dođem negdje, osjeti se kad je neko to napravio onako s lijevom rukom. Okej. Kako da ti kažem, aj se makni malo. Ja mislim da ću ja to prije tebe napraviti. A ne, evo, ajde, sam malo... Samo ti pomaži, Ivi. Hoćeš veće ili manje? Okej, tako. Hoćeš malo po 45 stupnjeva. Moram paziti, znaš da se ne cvaknem sa... Hoćeš da ja? Ne treba, ali evo. Ajde ti. Šta treba dohvatiti? Ajde pročitamo šta je dakle složenec od piletine povrća. Ja sam na brzinu bacila, ali vidim da prvo treba povrće ide u vruću vodu. Ok, priprema zagrijati pećnicu na 200 stupnjeva. Jesmo li to napravili? Jesmo. Dobro, na 200. Zakuhati slanu vodu za povrće. Evo, to je tu. Zakuhana. Tako, posoljena je malo. Očistiti i nasjeckati povrće, luk i češnjak. I koristit ćemo kotanji češnjak, napravit ćemo pastu od kotanji češnjaka, nećemo koristiti svježi češnjak.
Jer Jel inače ste skloni koristiti svježi češnjak? Pa uglavnom svježi, ali evo, pošto smo u Kotanji kuhinji, znamo nekad u brzini iskoristiti i taj u granulama, tako da danas Osjeti se malo, kad vam se približimo, osjeti se da malo volite češnjak. Ajde malo dotaknemo se to, dakle Instagram profil. Da li kad sve one fotke koje sam vidio na vašem profilu, Dobro. da li vi kažete, ok, ajmo isproducirati sad, ne znam, 10 dobrih jela, pa taj dan kuhate 10 jela i fotkate, ili ono, kuhate dan za danom, kad kuhate, tak i slikate? Uglavnom bude tako, ali nekad kad imam tako da svaki dan nešto napravim. Jedan dan to bude doručak koji bude za objavu, jedan dan ručak. Dodat ću malo kotanji kurkume sa mrkvom. Znači, bit će naranđasto. Biće naranđasto. Malo daška Indije. Malo ćemo posoliti sve skupa. Šta, jako mi se sviđa. Gledajte boje. Ne znam, vidi boje. Blanširano povrće. Vidi, zeleno, bijelo. Bitno su jako boje na tanjuru. Je, ja se slažem. Slažem se. Nama su tanjuri uvijek nekako u bojama, tako da... Naši pratitelji to jako vole. I na slici ljepše izgledaju. Boje su inače dođu u restoran, nešto nije onako svijegalično. Da, privlačno ti je nešto šare. Znaš šta, sad sam cijelo vrijeme klafram nešto i pričam na izgled isto, ali čak vidim... Malo se boja razlikuje. Boja se piletine razlikuje. Tako, Iva je stavila kurkumu. Kurkuma je jako požutila. A ti si stavila, što si ti stavila? Ja sam stavila klasik vegi začin. A recite vi meni, koliko se sad to kuha, koliko se to peče sad u pečnici? 30 minuta. Iako ne, mislim, ovdje je sad bitno da se to zapeče, obzirom da je i piletina termički obrađena, da je povrće blanširano. Znači ovo nije sad stvar da nas se treba ispeći, iskuhati, stvar je samo znači, da se ta jaja i to vrhnje lijepo zapeku Dobro, znači bile vrhnje i voda, tako? Ne, vrhnje i jaja. Vrhnje jaja i začin. Jel voliš povrće, cvjetaču, brokulu, Mario? Ja sam ti A+, ja ti baš jako volim povrće. Super. Volim povrće više nego meso, ali jedem i meso, ali puno manje nego što sam nekad. Jel ima nešto što ne voliš baš? Neka namirnica koju, baš ne voliš. A ne volim kukurijek. Kukurijek? Jedino to ne voliš? Da, jedino to ne volim. Samo to ne voliš? Da, ne volim kukurijek, kad mi neko posluži na tanjuru kukurijek, ja poludim. Sad radimo desert, znači koristit ćemo Mi First Bay od vanilije. Volim, ja inače sve čokoladno. Sve i taj Mi First mi je super. Ja volim čokoladne, ali ovaj je dobar za recepte. Za kolače vanilija uvijek dobra, da. I za šejkove neke, za doručak i to. Šta ovoga, znači foodie and fiti. Ko je više fiti, ako si ti foodie, jer si ti možeš fiti? Ja sam više foodie, da. Aha. Petra se baš bacila u to da je ona bolja u kuhanju. Baš ćemo vidjeti, Petra, koja je bolja. Jeste se tukli kad ste bile malo? Nije, ja se zezam da Pa Iva tučemo više. se nekad i sad. Ne tučemo se, pš. Jesi ikad jeo kombinacija postnog sira i vea? To nam je najbolja kombinacija, kad mi se jede nešto slatko. Znaš šta, kad mi se jede slatko, evo sad ću reći, kažem čokoladni sam tip najviše. Nisam sklon ako je vej, čemu onda još jedan protein, onda na način ne trpam sir. I nastavim ne s previše sir, jedem, ali ne previše sira. Nego znaš šta radim? Dakle, kad mi se jede nešto slatko, u neprimjerene sate, Dobro. dok je kasni čuk ili netopir i dok je vani. Uglavnom, ja ti onda kazein, baš Mi First, kazein. Dakle, uzmem pola smrznute banane, 2-3 deci, ovisno koliko želim toga jest, tog kremastoga. Bademovo, zobeno ili tako neko biljno mlijeko. Dakle, stavljam kazein čokoladu i onda stavim bar 2 dobre žlice kaka sirovoga, da mi bude još čokoladnije. I sad, pošto je večer, onda ne trpam namočene zobene pahuljice, nego kao da bude čisti protein, znam staviti žličurdaču. Žličurdaču, veliku masicu od kakirikija, poleo onaj Pro Series. I to ti se smiksa u jedan mus, nešto malo gušće od ovoga i najčešće to jedem iz blendera, ne stavljam u čašicu. Aha, nego sa žlicom. I hasam, i to je jako fino, evo. To je jako fino i navodno ne deblja. Dakle, dragi gledatelji, samo da se podsjetimo. Glavno jelo složenac od piletine i povrća koje je sad u nekim završnim fazama, ali cure paralelno udaraju na više frontova,
tako da je već i predjelo isto u nekoj srednjoj poluzavršnoj fazi, a desert je gotov. Tako je, desert se hladi. Je, desert se hladi. I desert se hladi. Evo vidi ovo, može sve paprika. A znaš tako, neću jesti te ostatke zato što onda neću moći jesti ovo. Okej. Onda ćemo lagano početi pospremati. Znači, a šta ćemo, hoćemo ovo spet, daj skoristi, ja volimo tiho, ovo šta je bilo ovo? Ma naglo specife. Na naglo ovo sve baci, špek, sir, šunka, tikvica, sve. Ja, mi ćemo, ajmo pali samo. Mi ćemo jesti. Ali sad gledaj ovo, samo malo da mi to, vidi sad. Vidi ti moja rodice kako ćemo mi to sad napraviti. Gledaj, ovo ćemo malo nasjeći na ove štvenge. Šta ovo je, šta je ovo? Jaja i vrhnje, ostalo, i malo mrkvice. Hoćeš tikvice da ti nasjeći? Ne treba, ovo je dovoljno. Samo daj možda smanjiti vatru. Da mi ne... Hoćete i moje tikvice, imam vam. Ne treba. Jesu čiste i ono dobra. Kod mene je sve lijepo očišćeno. Pa ne treba, hajde. Napravit ćemo neko malo jelo za ovo što vi spremate, to je za mene i za vas. A za ekipu i za kamera njima ćemo ovo što od ostataka. Ostaci? Da. Ok, tikvice nam se sad peku 15 minuta u pećnici, tako da sad možemo lagano... A jeste vi odgladnili? Sad će biti gotovo ovo jelo. Ja sam jako gladna. Lagano možemo početi pospremati i servirati. Petra i Iva, evo došli smo do samu završnicu, dakle još što vam je ostalo pospremite, počistite i možete polako završavati, naravno stavljati hranu na tanjur i dekorirati tanjur. Može. I malo požurite jer smo pri kraju. Može. Evo, jela su gotova. Cure, jeste zadovoljni ovako s ovom prizorom koji vidimo? Ja sam zadovoljna. Petrino remek dijelo, Ivino remek dijelo i naše remek dijelo. Naše remek dijelo koje je neplanirano ispalo od ostataka. Pa hajdemo probati. Hoćemo prvo evo sa predjelom od Petre. Predjelo je piceta ili mala pizza od tikvica, zapravo umjesto tijesta se koristi dolje kao baza tikvica. Šta ovo je, neki pelati? Pasata sa začinima bosiljak, ružmarin i gore je panceta, šunka i mozzarella. Super, na matovilcu i na isera. Ajmo, evo. Ajde ti prvi. Pa ja mislim da ću ja to sve sve, ajde ti onda jednu, evo u sredini. Evo ja ću jednu i to ide, je li vruće? Već se ohladilo. Dobro ti je Petra, nije loše. Hvala. Možda još solimo, ali ja sam baš teško. Meni je dovoljno. Meni je dovoljno. Špek i šunka su slani sami po sebi. Slani i meni je ovo jako fino. Nemam nikakvih korekcija. Nije. Da se podsjetimo, isti recept, isti sastojci, isto jelo, samo naravno količina omjera začina su značajke ovog našeg kulinarskog dvoboja. Pa da vidimo, dakle Ivina, mala pizza, što smo rekli, dobra je tikvice, nakon što se malo zasole da se istisnu. Tikvice uvijek puštaju vodu, pa njih treba posušiti, stisnuti vodu, kako god, ali opet ostane puno vode. Da. Puno sadrži voda i bitno je posoliti da voda izađe i onda s papirnatim. Kako je? Moje manje slana, jel da? Ako ćemo poštovati ovaj princip iskrenosti. Ajde, čujem. A kužiš se da je ovo spremila doktorica. A zašto? Pa fino je, ali ajmo... Njeno je nešto malo onako izazvalo ipak da je malo kao... A je, ja bi isto rekla da je. Priznajem da je tvoj. Princip lijepo sestrinske. A zašto malo više začina sam stavila, jel da? Pa jednostavno mene je bilo taman, a ovo njeno mi nešto fali. Da. Petra, složenac od piletine i povrća. Tako je. Povrće, brokola. Imaš li nešto reći o tom jelu? Pa, uglavnom brzo je gotovo, jedino ta priprema povrća, to najduže traje, koji uvijek, ali dobro, uglavnom ide to brzo. Dinstamo povrće sa luk i meso, dodamo vrhnje i jaja, to ide u pečnicu i to je to. Dobro, ajmo, nema da ćemo ovako. prevelike filozofije. Da je mrc malo slanije. Vidio sam piletinu da niste ju pacali. Možda, za razmišljati recimo malo piletinu upacati u nešto. Da. Glavno jelo, složenac od povrća i piletine by Iva. Jelo jako lijepo... I na vrhu je dimljena paprika začin. Super. Jelo jako lijepo izgleda, pogotovo ovako da je posluženo na crnom tanjuru. Ja mislim kad bi recimo ovaj komad ušao meni cijeli u usta, neće se rasuti. Iva, bolje je tvoje. Da.
onako ima više nekako smisla. A da niste sestre, ne bi tako jedna drugu gotivile. Ajmo ovako. Prije nego što krenemo na desert. Dobro. S obzirom da je naša nova derivacija je slana, ajde da vidimo. Može. Evo ljudi, mi smo od ostataka smo složili ovo jelo, ajmo ga nazvat neki omlet healthy fit i foodie and fit, zajednički mozgovi i ruke i kreativnost naša je složila ovo jelo od ostataka, pa hajmo vidjeti, jako lijepo izgleda. Da, moram priznati da baš sam htio pitati da mi je znat ko je to dekorirao, ko je to dekorirao, vidi ovo, da. Moram ti priznati da je tu negdje. Može biti dodala luka jedino. Ali to sam ja kriva. To smo se u startu da bi luka, ali bi to trajalo duže, ali evo i bez luka. Jako fino. I bez luka. Jako fino. Jel mi čestitate? Hoćeš doći sutra mi radi doručak? Ne, može. A čekaj kako je, znači objema, dakle imam ovo moram napraviti, juhu od leće smo rekli. Celer. I celer i energetske pločice. Može. Dobro, ajmo mi sad na desert. Neće, volim desertov čaj. Se to pije ili jede? S ličicom. A ne pije. Kako ćeš Znaš što mi je palo, ja dosta mutim. Kako bi to bilo kad bi se to smiksalo u jednu kremicu? Čekaj ovako. Moraš doći do dna. I u jednoj i u drugoj kremi. U duši možda trebam zahvatiti. Kao da mi fali na... Ajde probajte. Malo bi, ako je već desert, da bude malo slađe krema, ne znam. A krema? Da. Znači možda još sebi. Ili nešto mi daje neku suhoću, da bi moglo od nje više neku sočnost napraviti. Možda kad se zagrabi sve. Teško se odlučiti, a evo zajedno smo svjedočili probavanju, pa smo rekli kako je predjelo mala pizza ipak za nijansu, ajmo reći, bolja, ukusnija ili kvalitetnija, bolja od Petre, jel tako? Dočim si ti izjednačila sa glavnim jelom gdje smo se složili, sestro, da je njene. A kod deserta smo tu lila jednako i mislim da je najpoštenije za ovu prvu epizodu našeg kulinarskog dvoboja reći da ste, draga Petra i Iva, obje pobjednice. Hvala. I mislim da to kao sestri zaslužujete. Evo ti ruka. Super. Hvala vam puno na današnjem sudjelovanju. Mislim da smo se lijepo zabavili. Ja sam se nahranio. Hvala vam na tome. A vi nas gledajte i dalje i uživajte u našim receptima, pripremite tako nešto i kod kuće, vježbajte redovito, pravilno se hranite i smijte se što više. Pozdrav, bok! Bok!